ijambo ry'Imana riravuga ngo ntarinze abarinzi barindira ubusa, ntataramye abataramyi bataramira ubusa. Intambara igeze i Burundi, kandi iyi ntambara ivuye muri Kongo nk'uko ubuhanuzi nabuhanuye uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2014 na 2013. Naravuga ngo iyi ntambara ni mudasenga izava muri Kongo, ihaguruke muri Kongo ifate Cibitoke, izi ntara za Uvira, za Gisanganyi, ubwo ho bunyuze mu mazi ya Tanganyika, izi ntara z'uburengerazuba bw'u Rwanda, umupaka wa Ruha, izi zizinjiramwo abasoda cyangwa inyeshyamba bagere mu gihugu cy'u Burundi rwose, mubabone i Bujumbura. Sultani Makenga, General Major Ndayishimiye, mugiye kwambarana ku rugamba, mugiye guhana umuriro, musubizanye uwundi, bamwe bahaburira babo, abandi muhabonere amagorwa, amarushwa. Ndetse izi ntara zihana urubi na Kongo zikora ku Rwanda, izi ntara ntimuryama umukondora zose, amazi ntakiri yayandi. Ubuhanuzi bwasohoye, ntabwo ari ibyo ndi bukubwire ngo bitegereze 2026, 2029, jamais. Turi mu kwezi kw'indwi. Uko kwezi kw'indwi ndi umuhanuzi, umuntu akubwira ibintu ntubyumva. Ubu buhanuzi uwitwa Damascene Gakwaya twigeze dusengana ku Musaga, nawe yarabihanuye. Nuko inzego zitumva. Imana yamaze gukingura. Imana iyo ikuyeho uburinzi umuntu arinjira, uburinzi bwavuyeho. Ndabizi uranyanka, ariko nataramye abataramyi bataramira ubusa, ntarinze abarinda barindira ubusa. Uburinzi nta buhari. Evariste Ndayishimiye niba ukuruye igihugu cy'u Burundi mu ngwano, kandi koko ari ubuhanuzi byategerezwaga gusohora. Koko Imana yahaye amasezerano Burundi, irababwira ngo uko bizagenda kose intambara y'u Burundi, guverinoma CNDD-FDD, gusenyuka kwayo, kurangira kwayo n'uyu mugambwe. Amasezerano Imana yavuze ku Burundi bw'uwitwa Dawidi, amasezerano Imana yavuze ko Burundi buzatera imbere. Ahantu agiye guhagurukira, ikibuga agiye guhagurukiraho, amezi yabyo, abantu bajyaga bavuga ngo kutatubwiye umwami Dawidi, kutavuze amazina ye, ese ngo hazaba iki, ese hagiye gukorwa iki? Ubu ngira ngo noneho ntenyenye gato cyane muri ubu butumwa bwiza, ndaza mbabwiriza intara uko mukwiye kwifata, abahafite abantu, igihugu cyose uko mukwiye kwifata muri ubu butumwa bwiza. Umugambi uzanye Imana mu gihugu ni uwuhe? Abantu bafite umutaka ni bande? Abatawufite ni bande? Ese ibi bintu biramara amezi angahe? Ese ibi bintu ukwezi bitangiriraho? Ejo ho narakuvuze nuko ku 8 biraba byatanguye. Ese koko igisoda cy'u Burundi cyiteguye guhangana, kiri butsindwe cya kiri butsinde? Ibyo byose turabyumva mu butumwa bwiza. Koko hano iyo tuje kubabwira ibi, iyo umuntu ari maso amenya icyo akwiye kuba yakora, kubera ko Imana ibivuga bitaraba. Nta kizaba ntabibi yakabanga k'intore zisaba ku murango no mu ijoro. Ndagira ngo utenyenye gatoya kugira ngo mbashe kukwereka aka kavideo gatoya, karebe nurangiza kukareba, noneho twanzike ubutumwa mukwiye kugenderaho muri aya mezi ingwani igiye kumara. None yavuye muri Mali agiye kuzana abazungu bo muri Colombia, abanyamerika b'amajyepfo nibo yazanye, yamaze kubarura za Uvira, abandi bari Kisangani, abandi bari Butembo. Ubategereje ukuza kutukura hamwe za Kivu bazabona na Bukavu. Tubiye rero batuvote, tubiye kagure
uriya mugabo Kisekedi iriya muri Qatar twemeranyije yuko twese twahagaritse imirwano twumvikane yemere ko buri muntu wese ari umukongomani yemere ko impunzi zitaha yemere ko abantu bose bakwiriye kubana turayibona situbyemeranyije iye ikatare idoha none umugabo ari kwirirwa ari gutunga abazungu ingabo ze zarananiwe ziri kuberabera zituma n'uburyo agiye kuruba abazungu abishyura amadolari 5,000 umusirikari we ari mu madolari 70 niba dushobora tuyorere tugiye kuba vunagura rero mu kanya tujyana amahoro baraje uriya dusabire abantu b'Ubutembo Uvira na Gisangani kuko birimo abayombyi irimo tuyobera tukabanyuka kugura tenamuzuma amaradiyo gari kugira ute gari kubyajagura gari kutureka kandi twese twubahiriza ibyo tugiye kubesha itariki 27 z'ukwa gatandatu ubu turagenda ubu turaba twagiye ntibababeshe na rimwe nta hantu na rimwe ngo tuzavana ubu tugenda ntabwo tuzagenda atutandukana so twakeneye kubabwira yuko ndimugira ubwoba ntabwo AFC M23 izasubira inyuma ni metero imwe aho kugira isubira inyuma izakomeza imbere tuzakomeza imbere kuko ibibazo biri muri Kongo by'imiyoborere mibi bikwiriwe guhinduka turerebana bino byo kugenda wagera igoma avuga ikinyarwanda ukakivuga urugutinya wagera ibukavu ukakivuga urugutinya ukivuga ku manywa ushaka ukakibyina ufite ikibyimba kimeneke kumvikana yabintu byo gusaba ikarite yonani pesa ngaya ibyo bizongeza no kutumva yabindi by'amvanguramoko obuhene ayandahira kominote utukominote ibyo ngo tubishaka twese ubwoko bwacu bukongomani kabila yetu ni nini? Kabila yetu ni nini kule? Sisi sote tuko Wakongomani. Nkuzaniye ninde mu perezida iyi ntambara igiye gukura ku butegetsi? Niwe nje kukubwira. Duherukana Gisekedi avuga ko azahagarara Kisasa akarasa Kigali. Duherukana Ndayishimiye avuga ko azagumura abanyarwanda bagatembagaza ubutegetsi bwa Kigali. Ntabwo twigeze twumva ibyo bintu mu matwi yacu biciyemo ishuri irenze imwe. Buno rero iyi ntambara irava muri Kongo yerekeze i Burundi, none hirava mu Burundi yerekeze hehe? I Rwanda. Rwanda Urundi. Ubundi iyi ntambara twayiherukaga mu gihe cy'abami. Abami bigeze barwana, abami b'u Rwanda, abami b'u Burundi bararwana, ndetse ari nabwo Kirundo yavaga ku Rwanda ikajya ku Burundi. Ni ukuvuga ngo General Major Evariste Ndayishimiye, Sultani Makenga, bose babaye inyeshyamba, bose bazi ikibira, bose bazi kwica, bose bazi kumena amaraso, bose bahagaze nk'abambariye urugamba. Umwe abiririmbye igihe n'igihe ko ari umwicanyi karundura, undi nawe abiririmbye igihe n'igihe ko atari agafu k'imvugo arimo. Ariko abenegihugu n'ingabo bahagarariye nizo zahamagawe, nizo zikururiwe mu rugamba. Abana bacu, abagore bacu, ngira ngo niho hagiye kuba haba ibyo nakita isibaniro. Umurundi ukiri muzima akwiye kuba akora ikirere. Icyambere
nuko abarundi bamwe bagiye gutaha bave mu mahanga batahe, koko nyuma y'iyi ngwano abarundi bose basabwa guhita bataha iwabo. Iyi ngwano isa n'imvura igiye kugwa, kumwe imvura igwa hagahita humuka, igiye gukubita. Nababwiye ukwezi kw'icyenda, ukwezi kw'icumi, donc bizajya kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha. Extraction, ubuzima, intambwe z'amasezerano bizaba byaratawe. Haleluya. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka, ntacyo nzamuburana. Mwami Yesu, ubu butumwa ngiye kuvuga si ubwanjye n'ubwawe, abo ngiye kubwira n'abantu bawe si abanjye, nanjye ahubwo ndi umwe mu bibwira. U Rwanda n'u Burundi na Kongo ni wowe Arufa ukaba Omega. Twebwe nk'abenegihugu nta ngwano dukeneye, ariko ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho n'iteka ryose. Amen. Biratangaje ko ibintu twabonye mu nzozi bigiye gusohora. Ibintu mwabonye mu ihishurirwa bigiye gusohora. Ibintu mwabonye mu buhanuzi mu buryo butandukanye, mwe mu yera yigabanyamo ibica bwirabe, bigiye gusohora. N'ikintu amatwi yanjye cyangwa ayawe atumva ngo asobanukirwe atahure, kuzabona amasasu ava i Bujumbura w'i Kigali ku Murundi n'Umunyarwanda, ni ikintu nge numva nkumva simbasha kubishyikira. Dupfa iki? Haba hari iki? Byatewe n'iki? Icyo kintu gishoboka gite? Kibi cyabahijwe ugaseka. Igihugu cyari kimwe, natwe tukakibonamo akaga nkako. Nyuma yo kubona imivu y'amaraso itemba, nyuma yo kubona ibinogo byinshi bijugunwamo abantu 2015 2016, ese koko nanone tugiye gusubira mu ngwano? Izi ntara zirakora iki? Abantu bahonda basabye mwiyiriza ubusa guhungaho ntaho guhungira hahari. Mu Burundi ntahahari ho guhungira, ku buryo wavuga ngo mbwira abantu ngo muzajye Nyanzarake, muzajye Ruyigi, muzajye Matana, muzajye Karusi, muzajye aha n'aha. Oya, ubwirinzi buri mu biyirije ubusa no mu basenze, ariko umugambi w'Imana wo ntushobora kubura gusohora. Ntabwo byakijyana induru mumaze igihe mubona, ibibazo bimaze igihe bivuka, intambara mumaze iminsi mwumva mu matwi. Ibi byose byahaga abasenga no kwitegura kw'abantu kugira ngo hatazagira ikiba kikaza kibatunguye. Ahubwo byari ibintu bigomba kubaho, twebwe ubwacu tukabibona nk'abantu bamwe bashobora kurwanya Satani, abandi bashobora kurwanya abadayimoni. Gisekedi ntashobora kuvaho hatabaye intambara. Evariste Ndayishimiye ntashobora kuvaho hatabaye intambara. Sultani Makenga ntibari bumureke, mama 23 ntabwo bari buyiharire urubuga urukino rwitangiza igikini kirangize yonyine. Oya, bagomba kuyirwanya ariko ntibari buyishobora. Makuru mbaha nuko batari buyishobore. Mama 23, iyi ni intambara ya nyuma, mugiye kuyibona i Bujumbura imeze uko. Ziriya nyeshyamba harimo n'abatazizi, muzibona mu mashusho, natwe hano twayabashyiriyemo. Ziriya nyeshyamba mugiye kuzibona mu gihugu cy'u Burundi cyane rwose, ku manywa atari na nijoro. Abarundi batanze inzira ihagije. Abarundi bari kwinjiza abasoda benshi ku buryo bugaragara ku rugamba.
M23 iri kwinjiza abasoda bagaragara ku buryo ku rugamba. Ibi bintu ntabwo ari ibigusaba kujya mu mwuka, ahubwo twe turi kubabwira iby'Imana yavuze ko biri busohore muri uku kwezi. Uhagaze he? Witeguye ute? Uri gusabwa iki? Ubu wasanga ukidiradira ugikataha, kandi ibintu byamaze kurenga inkombe. Ntabwo ibingibi bigitangiriwe ahantu byatangirirwa, kereka buno ingabo z'u Burundi zisubiye inyuma. Niho M23 yarwana n'abacashuru baturutse Colombia, noneho yarangiza kurwana nabo. Ntabwo M23 ntizigera ijya kurwana yenda muri Amerika, ariko noneho se nk'abantu muhana urubibi umupaka. Biratangaje rero ko igisoda cy'u Burundi cyose kigiye kwambarana n'igisoda cya M23. Noneho mu masezerano Ndayishimiye yasezeraniye u Rwanda, we yavuze ko uko byagenda kose igihe cyose M23 izagaragara ku butaka bw'i Burundi, u Burundi nabwo buzarasa i Kigali ngo buzinjirira mu Bugesera. Ubwo fata noneho rero FARDC, ufate M23, ufate iki gisoda cy'u Burundi, ufate iki gisoda cy'u Rwanda RDF, abo bantu ubashyira ahantu ubabwire ngo ni mu Rwanda. Bamwe bakorera muri Somalia, abandi bagakorera muri Sudan, muri Kongo barwaniye y'ishuri irenze imwe. Mwibuke na kera u Rwanda inkotanyi zitararubohora, u Burundi iyi CNDD-FDD n'ubundi bararwanye mu Kibira, bararwanye buraba ari ubwa kabiri. Iyi CNDD-FDD igiye kurwana na RPF, noneho ni RDF. Ubwo ni ukuvuga ngo nari nibeshye, nari mvuze izina ry'umugambwe, ni RDF. Ni ukuvuga ngo baraziranye. Twebwe rero ubwo urumva abo bantu aho baza guhurira, ni ikihe cyatsi cyahasigara? Mubare imbaraga u Rwanda rufite, imbaraga u Burundi bufite, imbaraga Kongo ifite, kandi noneho urumva iyi ngwano uko byagenda kose nta muntu uburuwe. Mwitege UPDF y'Ubugande kwiza kugaragara ku rugamba, mwitege South Africa ko yagaragara ku rugamba, mwitege Tanzania ko yagaragara ku rugamba. Ese ntibikabe, ariko se biramutse bibaye, dusipoze byabaye, ese ubwo umuntu usenga Imana izamuhembera ko yafashe izamu agasenga, cyangwa izagushimira ko wabaye umufana wo kubihanura? Nge rero nubwo mbihanuye, ntabwo navugiriza impundu ngo mu Burundi baharaswe, mu Rwanda haraswe, muri Kongo haraswe. Oya, horemi imbere ya Data wa twese n'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka wera. Horemi, nta ngwano dukeneye, mu izina rya Yesu Kristo nta ngwano dukeneye. Noneho rero ikintu gitangaje hano, Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, abenegihugu, ntabwo twese turi capable yo kwambarira urugamba muri ibyo bintu. Koko ibintu M23 iri kurwanira bene wabo, iri mu gihugu cyayo, nta n'igihugu igeze itera kindi, yo irwanira muri Kongo, kandi ni n'Abakongomani bo bari mu gihugu cyabo. None nk'u Burundi n'u Rwanda bizarwana bipfiki? Ubugande na Tanzania, u Burundi na Tanzania, u Rwanda na Tanzania, twe turabo kurwana dupfiki? Nihagira umuntu uza kudusubiza muri komenti atubwira ikintu aho ngaho twaba turi gupfa cyangwa se dukwiye gupfa kugira ngo noneho ingwano ibe ingwano. Uraza gusanga nta gihari. Niba rero nta gihari, twari dukwiye kuba turi abantu bakwiye gusenga, ntitwivange mu bibazo bya Kongo n'Abakongomani ngo bikururire twebwe ubwacu twari dusangiye ururimi, duhuje buri kimwe cyose, ngo bidukururire mu ngwano y'ubu Bugesera. Ibi ni ubumenja n'ubugesera ku rwego rwo hejuru.
Mungu aduhurumie, Mungu adusamehe. Noneho abakoroni baje guca imbibi, Kirundo ihita iguma hakurya ku Burundi, Bugesera iguma hakuno. Noneho kandi nanone ikindi kintu nanone ni uko buriya u Rwanda n'u Burundi cyari igihugu kimwe. Iyi ntambara rero twagize ihishurirwa 2014 2015. Noneho uyu munsi wa none rero umwe ahagaze ikisasa ati ngiye gukuraho ubutegetsi bwa Kagame, undi ahagaze Bujumbura ati ubutegetsi bwa Kagame. Ariko nagira ngo mbwire abarundi bose dukurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, tunagushimira gukanda subscribe. Ese abegereye izi ntara intambara igiye gutangiriramo z'u Burundi bakwiye gukora iki mu gihe nk'iki? Ese abarundi bahafite y'imiryango, uhereye Kirundo kazamuka Ngozi, ugafata Kayanza, ugafata Cibitoki ya Rugombo, ukazagenda ukazenguruka aho u Rwanda ruhana urubibi n'u Burundi, aho Kongo ihana urubibi n'u Rwanda, noneho ugafata u Burundi bwose. Koko iyi ntambara ntiri busubira inyuma, kandi amezi ntayo. Turi mu kwezi kwa kangahe? Kwa karindwi, uko 8. Ngira ngo n'abarundi bari hanze ubu kugira ngo baze mu gihugu bigomba kugorana, n'abarundi bari mu gihugu ahubwo bo kujya hanze bigomba kuborohera. Bamwe batangiye no guhunga. Uyu munsi wa none rero ntabwo yenda ekonomi ntiyifashe neza mu Burundi n'imbere, ingwani igiye gutangura, hari ibibazo bitandukanye bisanzwe mu bene gihugu. Mu by'ukuri rero reka tugaruke kuri ubu butumwa bwiza tubwira abantu icyo ukwiye kubukora niki nk'umukristo, nk'umuvugabutumwa. Kandi nanone ibi bintu byatangiye ari nk'agaheri umuntu ashima, ariko birangiye bibomotsemo intambara karundura, intambara karahabutaka. Koko igihe cyose Sultani Makenga ari bwambarane na Generali Neva, Generali Neva yaraduteguje, abanyarwanda yaraduteguje, ndabivuze. Abanyarwanda yarabateguje, arababwira ngo igihe cyose M23 izarekura urusoro rukagwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa bakinjira i Burundi, we ntabwo azasubiza M23, ahubwo azasubiza u Rwanda. Ntabwo u Rwanda, ibintu by'u Rwanda bibasokere, ntabwo bakunda kugaragaza ko bashyize ubwirinzi ku mipaka, kuko n'ubwagaragaye ku Gisenyi ntabwo byari byavuzwe, ntabwo n'ubwagaragaye Rusizi batangira ibisasu biva muri Kongo ntibyari byavuzwe, ariko abaturanyi bo bajya babivuga hato na hato cyangwa rimwe na rimwe. Ngira ngo rero imyiteguro ya M23 yarangiye. Imyiteguro Uburundi bwo bugisanzwemo, ndashimira bivuze ko abantu batagomba kuryama mu kondora zose. Ngira ngo nzanye ubutumwa rero buteye ubwoba, kuri uru rwego buteye ubwoba. Ninza gutangira kuvuga nk'umuhanuzi ngo hagiye kuba ingwano, ndaba nkuvuze ngo mwitegure gupfa, ariko simvuze ngo itegure gupfa. Nimvuga ngo Burundi ngo bwagisereye cyane M23, Burundi bubaye inzira, Burundi bwahindutse inzira yo kunyuzwamo abacashuro, ibikoresho, kugira ngo M23 itsisurwe, irimburwe ku butaka bwa Kongo cyangwa se muri Kongo. Uyu munsi wa none rero nimvuga ibyo bintu, ntabwo ukwiye kunyumva nkuvuze ngo itegure gupfa. Siniyumvisha ukuntu igihugu cy'u Burundi gifite abahanuzi bangana kuriya, u Rwanda rukagira abahanuzi bangana uku, tukagira abanyamasengesho bangana uku, tukaba ku matitire y'aba apotere, tukaba ku matitire y'aba aposo, tukaba ku matitire y'aba revera, tukaba ku matitire y'aba senyeri n'aba karidinari, ibintu nk'ibyo. Ariko abanyepolitiki ibyifuzo byabo byo kurwana iyi mihari bafite hejuru, bateguzanya ngo tugiye kurwana, noneho bakadutanga ku rugamba twebwe dufite ijambo imbere y'Imana mushobora byose. Ubu butumwa mbutambukije ndi kubwira abasenga ko habaho amasengesho
hakabaho gupfubya ibi bitekerezo bya satani cyangwa izi misile z'abadayimoni, koko mu kanya muraje mubone hokobuteri, mubone amadoroni, abana banyu bapfe, abagabo banyu bapfe, abakobwa banyu bafatwe ku ngufu. Donc ibibazo birushaho kuba ibibazo, nyamara ntabwo ari icyo twebwe twahamagariye. Ku rugamba kuri teri, mu ntambara nk'iyi, mu ngwano nk'iyi, umukiranutsi yakora iki? Umunyamasengesho yakora iki? Umuvugabutumwa yakora iki? Umwigisha yakora iki? Ntabwo rero dukwiye kuza hano ku mbuga nkoranyambaga ngo tuvuze induru ngo yo intambara irabaye, harahiye, barapfuye. Oya, ikintu gikwiye kuba gikorwa mu basenga, hakwiye kwiyiriza ubusa. Abantu bagafata senke bakaririra igihugu cyabo, bakaririra imbibi zacyo, tugasabira iki kirere, tukakibonamo umugisha wo kukibonamo za kajugujugu na za drone zibisikana zijya kumena ibisasi Bujumbura, izindi zibimena mu duce dutandukanye twa Kongo, izindi zifuza no kubimena i Kigali. Ntabwo yigeze iza muri iyi ngwano ngo igaragare, ariko hano barayikurura ku ngufu kugeza nayijemo. Siniyumvisha ko uzarasa mu Rwanda ngo RDF iceceke. Sinumva ukuntu nanone bo bazafata nanone imyanzuro yo kuba batarinda bene igihugu babo, kandi mwebwe ari byo muri kurwanira. Numvaga rero ibyo byose n'ibi byose uko byumvisha, ubutumwa bwiza agiye nkuzaniye. Ese koko Isiraheli ifite ubwirinzi bw'ikirere nubwo bwaje gusandara n'ibindi bihugu bikomeye twagiye tubibona ko nubwo bitarinda buri kimwe cyose, ariko afazari urabona ko hari icyo bimaze. Amasengesho yacu ari mu bwirinzi bw'ikirere n'ubutaka n'amazi n'imipaka. Gusenga kwacu nk'abakozi b'Imana bifite umumaro. Ntabwo dukwiye kujya mu ntambara ngo dufane, dushyigikire upfapfe, uwo biba bamwibe, uwo banyaga bamunyage, uwo bica bamwice, uwo bangiza bamwangiza. Jamais. Dukwiye kuba turi abantu bakwiye kuba bafite indangagaciro za gikristo, ndetse tunaharaniye ko ibyo bibazo abanyepolitike bagirana bikwiye kuba bikemuka hatarinze kumeneka amaraso. Buno njya mbona abaturage, politike y'u Rwanda ishobora kuba idahuza n'iy'u Burundi, ntinahuze n'iya Kongo, ariko bo bagera muri Katari bakaganira bagasangira, bagera muri Amerika mu biganiro bakaganira bagasangira. N'ejo ubundi bazaba bari inshuti. Mwabonye Tanzania yirukana Abanyarwanda, ariko ubu Rwanda na Tanzania ni inshuti. Mubona Abagande birukana Abanyarwanda, ariko Abanyarwanda ari inshuti n'Abagande. Mubona Tanzania ifata impunzi z'Abarundi ikazambika ubusa, ikazica, ikazikubita. Ariko ejo bundi ndayishimiye mwamubonye maryohewe na Suluhu Hassan na Kenya nuko. Uyu munsi none rero twebwe abene gihugu nitwe duhombera muri politike yabo, tukijandika cyane. Nka kuriya mwabonye uwitwa Mbayahaga Isidori, kuva perezida yamusura muri eglise ye, mpamya ko ivugabutumwa yahise arihagarika, aza mu itangazamakuru ryo guhangana n'abanyamakuru bo mu Rwanda bamusubiza nawe abasubiza, kugeza ubwo nanjye yaje kumvuga uretse ko giyewe ibintu byiwe nabiretse, kuko nta mumaro, nta ukeza abami babiri, wakanga umwe ugakunda uwundi. Nashatse kubabwira rero ko ntabwo twebwe turi indorerezi zo mu matora, ahubwo twebwe turi abakozi b'Imana isumba byose ishobora byose. Dukwiye gutsinda, dukwiye kunesha ibyo ngibyo b'abanyepolitike, nabo bakarokoka ku bwacu, bagakira ku bwacu, igihugu kigatabarwa ku bwacu. Koko Bibiliya iravuga ngo ntarinze abarinzi barindira ubusa, ntarinze abarinzi barindira ubusa, ntataramye abataramye bataramira ubusa. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi, nk'uko marayika yarwanyije ubwami bw'Ubuperesi akabutsinda, nk'uko marayika yarwanyije ubwami bw'Ubumedi akabutsinda, ni ukuvuga ngo isezerano kuva na kera ryaneshaga ikitari isezerano, kandi Mwemu Yera yaneshaga umubiri.
kuva isi ibayeho rero ntabwo isaka ntabwo azigera atsindwa na Ishimayeli. Ariko ntibivuze ko Ishimayeli nanone ari umuntu uri bufate umukubita iburyo umukubite n'ibumoso. Nawe afite isezerano, Imana yaramubwiye ngo uzaba ishyanga rikomeye cyane kandi uzaba umurashi wo mu butayu. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki rero? Uyu munsi wa none hari ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi byatangiriye isezerano ryawe, byatangiriye isezerano ry'igihugu cyawe. Hari ubwami bw'Ubumedi buhagaze mu nzira ngo Daniel atasubizwa, Daniel adahabwa umugisha. Ariko Bibiliya ivuga ngo Daniel mugabo ukundwa, Daniel inshuti yanjye, Daniel I love you, Daniel uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, ni wowe turi kuvugana. Daniel uhoraho yagendanye nawe mu rwobo rw'intambwe, Daniel uhoraho abana nawe mu gihe bikomeye binagoye. Imana ishimwe kutiyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Uwe Daniel mugabo ukunzwe, Daniel mugabo wahawe amasezerano. Ni ukuvuga ngo aha ndagaruka ku rukundo rw'Imana. Imana yakunze abari mu isi ikaguha inkwano, ikagutangaho icungu. Umuntu akunda umugore akamukwa inka, umuntu akunda umugabo ariko cyane reka mbare urukundo abagabo bakunda abakobwa cyangwa se abasore bakunda abakobwa. Nirwo rugaragara cyane ko kuramukunda ukamukwa inka nyinshi cyangwa ukamugurira buri kimwe cyose kugira ngo umurongo. Imana yadukunze urukundo ruhora dutangaho Yesu Kristo. Aho uherereye hose amaboko yawe ari kurondeza, aho uherereye hose amavi yawe ari hasi wambaza data, aho uherereye hose ubwenge bwawe burakurikirana gatanu n'agasheri kako, ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Aho uherereye hose urifuza igisubizo, urifuza ubutabazi, urashaka ubufasha kugira ngo ijuru rikurengere. Bwana Yesu asifiwe sana. Nagira ngo rero aho uherereye hose, amen, niba unyumva neza, tukaba turi kumwe kuri gatanu n'agasheri kako, shuti yanjye umuvandimwe, wowe mwene data dusangiye duhuje kwizera, mu izina rya Yesu Kristo. Hari intambara marayika Gaburiyeli yarwanye aratsindwa, hari intambara warwanye uratsindwa, ariko hari intambara marayika Mikayeli yarwanye aratsinda. Ubu rero n'iyi ntambara wari urimo wabonaga kuri butsindwe, wabonaga ko watsinzwe, wabonaga ko birangiye. Mu izina rya Yesu Kristo uhoraho ahagurutse marayika Mikayeli akurwanirire muri aya mezi 3 turimo yo gusenga, arwanirire ingabo z'u Burundi, arwanirire ingabo z'u Rwanda, arwanirire mama 23. Abanyamahanga bo tubifurije gusubira iwabo, ndetse n'abarundi tubifurije gusubira i Burundi, kuko simpamya ko nta kintu na kimwe abarundi bari gukora muri Kongo uretse guca amahera. Ariko guca amahera mu bene gihugu bamwe bari gupfa, urumva ubuhengamye cyane. Nagira ngo rero nk'igisoda gifite korari zahanuye ubutumwa bwiza, gifite perezida ukijijwe, igihugu cyiteguye kuba i Kanani cyangwa Yerusalemu cya Jaride d'Edeni, mpamya ko kitijandika muri ibyo bintu. Nashimiye politike ya Nkurunziza umuhisi. Twigeze dusengana, umuntu umwe twari kumwe aramubaza ngo nyakubahwa Pierre Nkurunziza, kubera iki wowe utashinze umutwe muri Kongo wo gucukura amabuye ngo uziteze imbere igihugu cyawe? Arababwira ngo ngende umurokore, ntabwo igihugu cy'u Burundi gishinzwe kwinjiramo ibintu by'ibisahurano nk'abanyaburayi. Burayi bukijijwe no gusahura. Donc ntabwo nzi ko yenda se Bibiliya iravuga ngo idukirisha ibipfu by'ububwiriza, nibyo kuri bamwe ni ukurangara yakaba yaragiye kwiba agateza imbere igihugu. Ku bandi nabo ntakwiye kwiba, kuko igihugu nacyo gifite byose, ahubwo yagasenze igihugu kikamuha byose. Natwe nk'abene igihugu tutarinze kuyasambanira, tutarinze kujya kwica, tutarinze gukora nabi, tutarinze kugwa mu cyuho n'umwanzi Satani, twakakwiye kuba duhagarara mu kuri no mu mwemo, ijuru rikaduhera ubuntu, kandi koko ritangira ubuntu. Mungu asifiwe. Rero Imana ihagurukije marayika Mikayeli kugutsindira Abamedi, ihagurukije marayika Mikayeli kugutsindira Abaperesi. Iyo Bibiliya igereranya ubu bwami bw'Ubumedi ni Turukiya y'ubu n'Ubuperesi, nibyo ni kiriya gice kirimo Turukiya, Irani, Irake, ibi bihugu by'Abarabu,
nuko byagiye nabyo imbibi zihinduka cyangwa se imipaka ihinduka, ariko niho haherereye ubumedi n'ubuperesi. Ni ukuvuga rero buno nkwifurije guhagarara udatsinzwe n'uburiganya n'ububata bw'umwanzi Shetani mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo uhoraho agusindanishirize, akuneshereze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ntangaje rero marayika Mikayeli uri bugutsindanishirize. Hama ikindi kintu ngarutseho, Imana iri kutubwira intambara. Ntabwo abanyepolitiki ibyifuzo bye bikwiye kuba bisubizwa twe tutarasubizwa. Ntabwo doroni ziri budutange ku rugamba zabo, n'amamisire n'amaburende za kajugujugu zinyuranamo, amaburende anyuranamo, misire zica hejuru y'abantu izindi zibagwaho. Mpamya ko nta muntu n'umwe ibyo bintu wabyishimira ngo abyemere. Harimo ababonye ingwano n'abatarayibona, harimo n'ababyumva tubivuga uku wakavuga ati yaba nari mbonye nanjye ahubwo nkabyirebera kumva ni filime azaba ari kureba. Ibyo byose ni ugutekereza nabi, ni ukwifuza nabi. Ingwano nimbi, intambara nimbi, kandi irasenya kandi ntiyubaka. Amen. Mwifurije rero gusengera igihugu cyawe, gusengera igisoda cyanyu, gusengera Afurika. Ntabwo turi mu ngwano, kandi hano uko byagenda kose ubutegetsi bw'u Burundi bugiye guhinduka, ubutegetsi bwa Kenya bugiye guhinduka, n'ubutegetsi bwa Kongo bugomba guhinduka. Aho hose ni ahantu nakubwira nk'umuhanuzi ubikurikirane cyangwa unabyandika ahantu, ibyo nkubariye byose bizahinduka uko nyene. Ndagushimiye, reka dusoze dusenga. Umwami Yesu wabanye natwe, utangiranye natwe, usuzanyije natwe, uha umugisha bene data dusangiye kwizera, ariko nabo tudasangiye kwizera bahe gukizwa no gukiranuka, kumenya mu izina rya Yesu Kristo ko watanze byose kugira ngo tudapfa. Ntabwo turabo gupfa, turabo kubaho. Ntabwo turakurimbuka, turabo kuzabaho iteka ryose. Ngaho rero ubutumwa bwiza utangaje bwubaka aho bugomba kubaka, busenya aho bugomba gusenya, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.